kad ste imali posljednji put menstruaciju? Pre 30 godina. Ja? Da. Ne brinite, ništa, imate u nas povjerenje? Imam. Dobit ćete ponovo. Samo mi još to fali. Mi smo porodilište preselili u Potkrovlje. To je vrlo mudro i pametno što ste preselili gore i stalno treba neke reorganizacije praviti. Dobro je. Bravo, Nena, prvo pas sinčuge. Bebe se dobro, evo deru se tamo kao magarci. Bravo, Melanija, bravo. Doktore, nisam ja Melanija. Ja sam Rajko, muško. Ti si neka baba Brka. Ko? Muško? Da vidiš, doktor. Ovo nije porodilište, ovdje je bilo porodilište, a ovdje je sad gastroenterologija, porodilište je u Potkrovlju. A liste? Ja čitam liste. Liste nismo stigli da zamenimo, samo pacijent. Ma nemojte me praviti budalom. Zar ne mislite da ja znam šta radim?